koja se naravno boduju za šampionat Jugoslavije. Za nedeljnu trku bilo je prijavljeno negde oko 70 takmičara, tačnije 71 u svim klasama koje se boduju za šampionat Jugoslavije i naravno mali N, u pitanju su vozila Jugo za šampionat Srbije. Ovo su detalji staze, dobro poznata staza u Kragujevcu, prošle godine pauza zbog NATO agresije i oštećenja, dužina negde oko 2000 metara. Prvi na trening dva treninga po 15 minuta izlaze vozači klase 1 do 1150 kubnih centimetara, naravno Jugo 55. Najbolju startnu poziciju, što je možda i predstavljeno malo iznenađenje, zauzeo je Branko Ćopić. Branko Ćopić koji je zaista iskusan vozač, međutim do sada bez pobede uvek je u vrhu. Čini se da je i auto najzad proradio kako treba, tako da je on zauzeo prvu startnu poziciju. Vidimo i poslednje instrukcije kolege Branka Lukića, Aleksandru Tošiću, koji je zauzeo drugo mesto na treningu za ostatak od svega 0,2 sekunde. Treće mesto zauzeo je Branko Zirojević, jedan od takođe favorita za osvajanje šampionske titule, iskusan vozač u ovoj klasi. Četvrti je bio Zvezdan Jovanović, a peti najstariji i najiskusniji vozač Dragan Kreča. Međutim, na drugom treningu, nakon postavljanja najboljeg vremena, Dragan Kreča imao jedno prevrtanje, tako da je i pored odlične startne pozicije automobil bilo nemoguće popraviti, pa je Kreča spakovao automobil i posmatrao trku iz gledališta. Na šestoj poziciji domaći jaz Dejan Ilić, kome ove godine na krugu ne ide baš najbolje. Pričalo se dan uoči trke da je Dejan Ilić dobio pozamašnu svotu novca, odnosno opkladu za pozamašnu svotu novca ukoliko pobedi na trci na domaćem terenu. Kolika je bila želja za pobedom pokazuje i ovaj snimak, naime startni broj 19, u pitanju je vozač Saša Toroman iz Beograda, izleteo je, tako da naravno nije bio u mogućnosti da ostvari vreme za trku. Idemo dalje, 7. mesto Petar Lučić, 8. Predrag Došen, 9. Milan Todorović, 10. Nenad Vasiljević, 11. Vladan Mašanović koji beleži sve bolja vremena, 12. mesto iskusni Miodrag Mićić, 13. Mirko Simović, 14. Saša Petronijević, 15. Zoran Miletić, 16. Nenad Arsenijević, 17. Zoran Brkljač i 18. Mile Ciltičani. To su ljudi koji su uspjeli da se kvalifikuju za trku, međutim, pošto, kao što rekao smo, Kreča nije nastupio na trci, njegovo mesto zauzeo je prva rezerva Slađan Milošević koji je imao dosta problema, pukao je homokinetički zglad na treningu, tako da je Slađan Milošević zauzeo mesto prve rezerve, sreća mu se osmehnula, tako da je on zauzeo poslednju poziciju za diviziju, naravno poput treninga, a ovo je prva trka dana, 22 kruga za nacionalnu klasu. Oko 10.000. Prodaja mobilnih telefona po najpovoljnijim cenama. Servis, oprema i kartice 063 i 064. Mobilix, jer mi smo šampioni. Oko 10.000 prisutnih gledalaca, nestrpljivo je očekivano start trke. Pomenimo još jednom, čoveku ga vidimo, Branko Ćopić, puno iskustva, do sada ni jedna pobjeda u karijeri i nakon svečanog otvaranja i 2 kruga za zagrevanje iz nama nepoznatih razloga, na stazi spremno za start svih 18 vozača. Vidimo začelje kolone, Brkljač, Cvjetičanin i Slađan Milošević, a ovo je sam start trke na dosta uskoj stazi u Kragujevcu. Najbolje je povukao Branko Ćopić, iza njega našao se Aleksandar Tošić, a iza ove dvojice Branko Zirojević. Start iz drugog ugla, ide zatim prva leva krivina, kratak pravac, upravo vidimo taj deo staze, zatim
vezane krivine, desna, pa zatim leva, još jedan kratak pravac i obratite pažnju, kontakt između startnog broja 8, u pitanju je Milan Todorović iz Aranđelovačkog Dijamanta i startni broj 56, domaći takmičar, u pitanju je vozač iz kragujevačke Zastava auto Nenad Vasiljević. Deblji kraj izvlači Milan Todorović koji se okreće na bok, međutim nakon 2 kruga Todorović je uspeo da nastavi trku. Jedina promjena u tim uvodnim krugovima bila je na poziciji broj 5, naime domaći takmičar Dejan Ilić probio se na 5. mesto ispred Petra Lučića, a iza Zvezdana Jovanovića dvojice vozača obrenovačke ekipe Fiat Vesić. U tim trenucima svi vozači su se nalazili u koloni na zaista malom razmaku, a možda ste primetili kontakt klupskih drugova. Jovanović na 4. poziciji i Zirojević na poziciji broj 3. Došao je do manjeg, do duše bezopasnog kontakta. U tim trenucima Branko Ćopić je već napravio sebi prednost od par metara. Naravno, sve ovo ćemo vidjeti iz automobila Aleksandra Tošića. Vidjeli ste kako izgleda pravac u krugu fabrike, a zatim 2 zaista teške vezane krivine i onda prolazak kroz fabričku kapiju, evo i druge grupe. U tim trenucima prvih 8 vozila su se već odvojila i između prve i druge grupe napravila se razlika od nekih 50 metara. Uglavnom, poredak i dalje nepromenjen, ista meta, isto odstojanje, malo prognizavanje Branka Ćopića, međutim i dalje u vođstvu. Čini se da u tim trenucima Mlađan Milošević, Max Mayer, 8. Nenad Arsenijević, Šepsi u tim, 9. Zoran Miletić, Zastava auto, 10. Milan Todorović, Dijamant Aranđelovac i 11. Branko Zirojević, ekipa Fiat Vesić.
I kao što je Branko Čopić na početku trke obećao, od prvog do posljednjeg kruga. Majstori, svaka čast, čestitam ja prvi ovako. Čujo, odlično obećanje. Svaka čast. To je zaista retko da neko ispuni obećanje od prvog kraja. A i trka je bila za desetku. Čuli ste reči našeg kolege Rileta Ristovića. Branko Čopić prvo mesto, centar Boban Beograd. Druga pozicija za Aleksandra Tošića, Šops View Team. Treći je Dejan Ilić, domaćin Autocentar Kragujevac. Četvrto mesto za Petra Lučića, Fiat Vesić Obrenovac. Peti je Predrag Došen, MV Sport Vršac. Šesti Saša Petronijević, Renata Bela Beograd. Sedmi Mlađan Milošević, Max Majer Beograd. Osmi Nenad Arsenijević, Šops View Team Beograd. Deveti Zoran Miletić, Zastava Auto Kragujevac. 10. Milan Todorović, Dijamant Aranđelovac. I da pomenemo i 11. pošto je svega 11 njih završilo trku, to je Branko Zirević, Fiat Veslić Obrenovac. Majstori, samo zajednički pa posle se prste. Nemoj, dok napravimo. Denis, ajde vidite tekar, nemoj, opa. U generalnom plasmanu vodi Aleksandar Tošić, na drugom mestu je Branko Čopić. Super Turismo i